Dinja l-podda numru 578 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn The New Victorians, kapitlu 13, Andre Camilleri u Daniel Sant. U biex nibdew l-lum, din minn Nadina Ksisa. Il-tqajna għal-poddatora f-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant il-578 waħda l-lum f'din is-sensiela u allura ssibu l-poddati l-oħra kollha wkoll. Palma nħobb ngħidilkom dejjem permezz tal-website personali tiegħi li ssibuha fuq ToniSant.com fejn issibu wkoll anka aktar dettalji u l-videos individwali għal kull waħda mis-siltiet li ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Din ta' Nadina Ksisa hija maħuda mill-album tagħha l-ħoss tal-Ħabex illi rabaħ fil-kategorija tal-aqwa album bil-Malti fil-Malta Music Awards ta' sena 2019 illi għadu kemm sar issa ftit ilu propju fis-sena 2020 imma
Is-silta li smajna hawnhekk tajb ngħidu li jisimha Iż-żmien għaddej. Żmien għaddej li oriġinarjament nafuha minn il-Greenfields, fil-fatt hija kompożizzjoni ta' Joe Tanti u dan huwa l-arranġament ta' Joe DeBono hawnhekk li smajna bil-vuċi ta' Nadina Ksejsa. Insomma, jekk ma smajtuhx dak l-album isimgħu jismu Il-ħoss tal-ħabex. U naddu għal silta oħra li hija relattivament ġdida wkoll hija minant The New Victorians. Din jisimha Second to None. Dreams awaken. Can you feel it? Can you feel it? Hearts are racing. Do you hear it? Do you hear it? We were the first, second to none. We're still here. In this place, everything is as it could be, as it should be. In this place, everything is as it could be, as it should be. We can be who we wanna be who we wanna be. In this place, everything is as it could be, as it should be. This feels bigger than us, so much bigger. We were the first, second to none. We're still here. In this place, everything is as it could be, as it should be. In this place, everything is as it could be, as it should be. We can be who we wanna be who we wanna be. In this place, everything is as it could be, as it should be. Hear it? Do you hear it? Can you feel it? Can you feel it? Do you hear it? Do you hear it? Can you feel it? Can you feel it? Do you hear it? Do you hear it? Can you feel it? Can you feel it? Do you hear it? In this place, everything is as it could be, as it should be. In this place, everything is as it could be, as it should be. We can be who we wanna be who we wanna be. In this place, everything is as it could be, as it should be. Second to None minn The New Victorians bil-video rekordjat fit-Teatru Manuel, wieħed mill-diversi postijiet li palissa huma magħluqin, mhux biss f'Malta ma madwar id-dinja teatri ħafna minnhom huma magħluqin u żmien li forsi mhux daqstant feliċi u fejn qegħdin nintalbu anke illi noqogħdu ġewwa forsi ferm aktar milli nixtiequ. Din hija xi ħaġa li anke qiegħda tiġi riflessa f'diversi anke kanzunetti illi ħerġin bħalissa, diġà inkludejtilkom xi waħda jew tnejn minnhom fl-aħħar żewġ edizzjonijiet ta' din is-sensiela ta' poddati, u allura anke forsi ma jistax jonqos illi ninkludu oħra llum. Ngħidilkom id-dritt mhux kollha huma ta' kwalità li jandaqs, ħalli ngħidu hekk hemm dawk li huma verament tajbin, hemm dawk forsi li huma xi ftit anqas tajbin u hemm dawk illi
bil-kemm sinċerament nikkonsidra li ninkludihom f'din is-sensiela ta' poddati. Żgur mhux f'din l-aħħar kategorija hija din li se nsebbakom issa naturalment. Hija mingħand il-kapitlu 13 li nisimgħuhom regolarment f'din is-sensiela ta' poddati joffrulna waħda freestyle għal dak li għaddej issa fl-2020 imma nħalli lil Joseph Kallejja tal-kapitlu 13 jgħidilna eżatt x'għandhom f'moħħhom. ċanna, jenna ma nitfa' freestyle. Fajna xaġna fuq suġġett bħalissa li għaddejn naqra nkwit mhux ħażin mid-dinja. Li tolbu ovvjament li da żmien ikraħ jgħaddi. Forse nerġgħu nqomu fuq sarajna. F'Ottubru naf li faqqa virus minn ġo Wuhan iċ-Ċina. Dan attak bioloġiku forsi kien hemm persuna li xtaq jesprima l-fatt li kien qattielu xorta dawn ħafna minn dawn in-nies jibqgħu ta' xkiel. Inti taf li ħajkienaw din ir-reċessjoni. Ħafna nies bla xogħol issa min l-oppożizzjoni l-ebda gverna li xdin tip ta' infezzjoni illi ħallit id-dinja bla kliem ċaqalqet l-oppożizzjoni. Ħalla forsi qed jitfa' dawn il-kastigi. Natura meqruda tifhem tiġi x'toħod li bidi għax taf illi dan il-virus jinfirex jitkixxaf u kapaċi jidħol iktar fil-fond dawn in-nies li kollha baqgħu iċċassati irrelevanti fil-verità bħal pesta. 1346 200 miljun kienu telqu minn dak iż-żmien niftakar biss xejn. Maltin, nitlobkom taqtax qalbkom għax kun naf illi dal-ġens ma tilef gwerra. Naf illi ġej mument diffiċli walla biss jaf meta ħanerġgħu noħorġu lura minn ġodda n-nar. Maltin, nitlobkom taqtax qalbkom għax kun naf illi dal-ġens ma tilef gwerra. Naf illi ġej mument diffiċli walla biss jaf meta ħanerġgħu noħorġu lura minn ġodda n-nar. Għattiela bħal kolera, kulħadd jaf l-istorja vera fl-1852 miljun. Atletom u kol bħal H2N2. L-influenza fl-1889 miljun. L-istess l-influenza azjatika 1956 kienet ħesla 10 miljoni. Bejn l-1981 u l-2012 tilfu ħajjithom ma' 36 miljun għax splodew l-AIDS u l-HIV. 2020 biex qegħdin tisimgħu COVID-19. Nixtieq nirringrazzja l-ħaddiema kollha fid-diviżjoni tas-saħħa li kieku ma kienx għalikom ilna ħafna li tlaqna. Pulizija tal-li tinforzaw il-liġi f'dal-moment ta' saħta li protezzjoni ċivili lil forzi armati ta' Malta. Nemmen ħaġa waħda l-kbiralla bisqiet magħna ħuti Malti bqgħu jitolbu titilfux dik it-tama. Il-kapitlu 13 hemmhekk mela bil-freestyle rigward dak li għaddej bħalissa fil-bidu ta' l-2020. Semmejtilkom dik il-website ToniSant.com aktar kmini fil-poddata li madni mattilkomx illum huwa illi permezz ta' ħadin tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi jiena biex dejjem nisma' minnantkom semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati jissibuni permezz mhux biss ta' ToniSant.com imma anke fuq il-Facebook, Twitter, l-Instagram ħafna postijiet illi tistenna illi tikkuntatti għal xi ħadd fuq l-internet ħafna drabi lili faċli li sibuni hemm inkluż anke il-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ anke il-verżjoni video tagħhom. Għalkemm il-modi preferiti għaj jibqa' permezz ta' ToniSant.com. Li ngħid ukoll li bħalissa anke minħabba li l-affarijiet huma kif huma qed nara anke modi oħra ta' kif forsi nista' nikkomunikaw, għamilna xi esperimenti diġà fuq il-Facebook tal-anqas il-gosti tiegħi ma rnexxewx daqskemm xtaqthom imma nkomplu nipprovaw u forsi jirnexxilna nsibu xi ħaġa anke aħjar milli kellna s'issa f'dan l-aħħar 15-il sena li għala teżisti din il-poddata. U apparti hekk, tajjeb li nisimgħu xi ħadd li nisimgħu anke l-bosta snin. Minn żmien għal żmien anke inħobb nimraħ lil mill-Xtut Maltin biex immur nara anke il-ħsejjes Maltin madwar id-dinja. Jew nkella ħsejjes li qegħdin jagħmlu mużiċisti li għandhom dixxendenza Maltija jew nkella oriġinarjament telqu minn Malta jew xi ħaġa oħra ta' din natura. Jekk issegwu din is-sensiela ta' poddati regolarment tafu li wieħed minn dawn li jmur lura anke l-edizzjonijiet bikrin tal-Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant huwa Andre Camilleri. Andre Camilleri kantawtur bbażat fl-Awstralja għal bosta snin issa u dalwaqt ħajoħroġ album ieħor. Minn dan l-album illi jmiss ta' Andre Camilleri nisimgħu This Train I'm Riding. This train that I'm riding, 20 coaches long. Nobody missed me after
Amerika mill-area mek mela bis-silta tiegħu This Train I'm Riding. U qabel naddu għall-aħħar siltan tajjeb illi anka nfakkarkom bħalma nagħmel dejjem fir-rabta li għandna ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. U dana huwa pertinenti, partikolarment għal dan li sa nisimgħu l-aħħar silta minn għandu llum għal-fatt li ftit li xejn irnexxi insib dwaru anka biex indaħluh fuq l-M3P. Per eżempju, il-paġna li kien juża fuq il-Facebook sa ftit ilu li kella l-isem Just Sant, issa f'daqqa waħda sparixxiet jew tal-qasjen mhux jirnexxi li nsiba. Huwa misterjuż. Għalkemm jikollabora hawnhekk ma' Michael Vellazarb, Toni Sant jipprovdi l-komplementa ta' kollu li sa tisimgħu f'din is-silta hawnhekk li jisimha Poznan. U Poznan ta' Toni Sant li tajab najdilkom ukoll li ma jiġix minni. Tajja wasalna fit-tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Id-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom s-saħħa.